Kulandzela kutsi libhange la-Central Bank lelule sikhatsi sekushintshisa imali lenzala, kube nekungacondzisisi esiveni kutsi le mali sitawuyishintsha njani njengoba liningiso lo linelethemba kutsi le mali batawutsenga ngayo etitolo. Libhange le-Central Bank lithi le mali solo isashintsheka eposini, etitolo vele ayisatsengi. Leli sekungedile noma lesikuchubile ngilesikhathi sekuseliposi lichubeke likoleke le mali. Angeke lisagcina liposi ngalomhla ka-31 August. Liyachubeka liyayikoleka le mali kuze kube ngo-31 December kuyona lo mnyaka lo. Lokusho ukuthi nje vele solokumile lokuthi seyigcinile le mali kusebenta igcine ngalo 31 August. Nasifika nje ititolo sifuna ukuthenga ngale lenzala bangayemukeli vele benda kona sekugcinile lokho. Kodwa ke nawu sesenayo ungathi sotawuthini ngayo. Sithi ke chubeka ke uye eposini litawuchubeka liyithathe nathi lamba bani sitawuchubeka siyithathe Maziya. Besisho ukuthi sawende ama road shows sakhipha timemetelo emaphepheni. Ngilokuthi nje Maziya bantu sibantu sinjalo nje. Thina sikholelwa ukuthi letinyanga letisikhombisa leli sanika natona kusukela ngaJanuary ukuthi asitisebenzise kubuyisa le mali. Sicabanga ukuthi bekusikhathi lesenele. Noma umuntu ungamnika iminyaka lemibili bataba khona nje labatawuthi hawu besingathi thini sicabanga ukuthi kube into lenjalo. Leli bhange lithi kushintshwa kwale mali akukaveli nje kwenteka, kodwa kuhambe ngetigaba letehlukene. Kulandzela ukuthi kube khona kukhala eMaswatini ngale mali lenzala. Etindzabeni bikaPholile Maziya, Nambongwa Dube, eMbabane.